Nirmala ken yambia kamal ka Nuer online TV channel jowo balin gwasame mishi bol mel chala kwere weka South Sudan ngume de to okre weka South Sudan bana jome bana jelin kel wala chenga dish ka pa bakel ron kina dangra jan dangra wudi dish nwag lere me kaneti ko ken yaman bana ngach bol mel jaramanana te tet kalyan nuertin content re weka Nasser ulang longoshu fangak new fangak wol fangak mayom kan tin nuer dial te ten mditin jaramanana te tet ba ka yen Dr. Riek Machar te ke jom cha kwen Gwasidan chela do nene South Sudan tele commander in chief ne dangraw ngai kene commander in chief kel karwade makin ma yadi ka shejan togde SPLIO jenne bon ngai kere wekeliu akane to content ke tere ke kuma kin ma yadi commander in chief dien tetin Dr. Machar malar jen wo tele commander in chief dodien nyodo jen wo rame me tribalist ki rame jek chero lot ko dere kume South Sudan dere jarwach ka jowo dana gor ko ne bana ngai gwata me bol mel chero de long ko dere la kwere wika South Sudan ko jen biya biuri ke shenka ka de jegli nyodo jen logo nuere te ko rajmu jalat Gwasidan e kam ka je kwertin la vice president gwade kwa je swearing tin te ga jomo chalar podcast yogono jongna ne kun jongno nuere kun eno normal ne me jen the first word e ko na la point de guri shalka bolmel me nyod bolmel ko jen cheron ko dar la kwer me em de logo nuere ki logo nuere many time bongo de logo nuere jara madano te ka lwang ko ba nuere ba ka nak ke guri shalka pol nang ke cholton ba lo ke guri shalka Michael Makwelwa ne ti chikaron ko de ka kuma right ne ku targene nuere nakan gade tiene wankane ke chemically dobe de la kwer ge jamare wike South Sudan mular kono ne en ponde bol mail en o jenne de la kwer mi tedi re wike South Sudan bi ngaje no shi kwer magwa ya de ngaje no jen kwer mi je shi kwer mi de namat what would the South Sudan under bol mail look like there je ga long pinkir ma yadi kene bol mail gwada me ka jomo goro de yen ling bol mail chaje le ga long ne tin wan kene de kon le ga je ke jitie ke de shi mane ne tin kon la moje yow ni shang sigene de la bol mail no sigene de no ko mo bol mail sigene de liagamo ke shi mantin kon moje yow goreke masneka ne to kene de kontin liake bol mail jena wa a powerful figure re wike South Sudan military jen mi dech kwai keje pa ngachen bol mail ke chenge dane kwai keje la vice president bol mail ngai keje la ramimo businessman jela koko no kwa mene me chaje loko kume United States no jen che yo chaka kwalte la yo South Sudan wa kwa ka dial chwa ka block chwa sanction no kume USA adoba diel meda kule la kwer keje re wike South Sudan ke George Letten konen chalada no ke let chwere ke let jekte cha moko kume USA ashumanta murai kona kwa ka dial chaka freeze kwa tin kon tin jega windin ko kien tin la international community warand kwa ka tin daga freeze ke dial ke chaka kapchong tele yo te jen re witin winami yoren kona leren tama tin ko ke kum Uganda ka yo ka tin content re wich ka South Sudan yenga kel kan jikan yo jikan galet ka bang ne la kan ka tet pin tare kare sandung ne tare kare pem ne tare kare dulli ne ti le kan la shure shi ne to go to de kum de kan rach amendo diena bi anga jene ramishul citizen ne ka chol no foreign troop re wujamo ko ba ga banakra mo cherong ka kwer bul mel cherong ka kwer bul mel che promise mo bang che jalarne la de jeno ba yo ba ka kef antamatal yuria kef kemno watke ne den konti la general leka ne de konti ko ko yo ko ba nor ba ko nak en kan yana ngaje go bul mel me dan me chana promise no ba yo ba kef 26 March la changa ndang ro bakal ko pay dok ron kin ndang ro jandang ro di chu bul mel chu promise chu jalarno ba yo ba ka kef ko changa ndang ro ngwan ko pay dok ne ka changa ndang ro ngwan ko pay dok chu kor chu jeto ken chang mo kan ben ne diale ko ne non gare win ware non kanasir ko ulang ne ko nang ko fan gak ne dialati ke ne mo ke yo ko mulugu jen wo biyu bike mulugu jen wo bo kor chai mo ke yo da kule la kwer gwade si kwer mo gwa ala point and bull mail point he reportedly made a dangerous and hateful remark calling for Nuer people to be targeted. His force have been accused of attacking innocent civilians in Nuer territory including Nasser, Olfangak, New Fangak and Mayom County. Da kule la kwer mo tede mo ko targene Nuer civilian gade tin wang kenke kamajan chalke incendiary kemo kolen jega dan mala wang no godial kwer ndien maden non kon and bol mel cherong melat kon tok we must be honest meti kon kuma South Sudan kiji South Sudan yale no bol mel rongo ko de la kwer and sereno lo de no bol mel cherong ke kwere wika South Sudan. Some people might argue that it could bring law and order, but at what cost? If his leadership is already rooted in tribal targeting, how can he ever unite the nation? South Sudan need peace, not war. We need leader who unite, not divide. If a man show hate while still seeking power, what will he do if he actually get it? Point the wood me nang na dan tema kana ne akwer kuma ko kwer ko ilo je kane do chop de bukula nako kane chop de bukula targeto e do Nuer so targete ka Nuer ko be Nuer be kana by any mean bol mel cherong ko der la kwere wika South Sudan malade yeme jelode bol mel cherong ka kwer ne kan ga nak da naf chi ne ngwan ka Nuer wude me tribalist michiro lot ko der la kwere wika South Sudan ne ngwana kom ten ko nan der roal e gwa bol mel no maybe dong chi yo ka shikame dong
long jandiri laron bad gentle de ke jeke long jaramandana ku kon target bol mele me ram je mu we benwi kwam ya kor bi ajeling rewi ka so Sudan bol mel te chure se je men nongre doan wari membe liwo ko shen jegi al kon le de bol mel Michael Makoylo skede ji kwari ndi al ko ken ikan don wari benen me shen adana bi ke liwo lara reality la to ke shen jeg di al kon let ken ke waza me chi gwam ba shen ken ba ka forget je ken ba ka forget no etam ko ba shen ken jeg ba ka remember ka ba ka gware bong ke shen jeg di al kon let ken ke chi kon ter long na ken gat kon kan na ken manikon ba ne min chicken rong ko de ken kware wi ka so Sudan jo me jenda na gode nyoga yakel me jogo jeno bol mel en woder la kwer la reno bol mel se fit ko de la kwere wi ka so Sudan bol mel ram loga le ngaje e kirma yadit ken kuma Uganda ala yiwer Museveni ken dangraw ken bol mel ken ko ngoda ken wi ko chenga ba la bol mel se la kwer biya do biya jeling re wi ka juba biya temal